Tuan, hak kerteng kupa berukun bermusim berukun aman. Ngai ngu item yang me play teraikan rap hak ni kesing ya kecing kerku kerdo kecome ya kecing dor rengkat kecome bat ni kam tam bat imah Vincent Pala lapoi benedan rengkat bat ni hak ni kesem kersian kecome lapoi de kecing sup cing san hak ni poi caka ngai ngu ya me baru kecing kerku ya kini pa jongki kena jongi ya ke sengang pa ki balai poilang hak ni por ya baru ki balai poilang ne de kecing lam lenti kecome de kecing kersian kecome ya iti hame ke kesini pemenang doringkat pat ni baro mana ai kecing kersian menyata na kecing mensau na kecing urcing hab na kecing pang bobonjat mana ai ru kecing kemen berkebor come ngilang la ban pendap ya kikan ke bangi dai panle hala kecong ke pentah hala kecong ke kamram ke bangi mela ben siat hangi kum
Kibamela thau da kecing i da kecing kemen bangin im bangin kamai ka hok hani pertai play try kan rat ai bakan kesini kan rat sya kecing kerku yang i bat kapuron ya ka nam ka kerteng ke jumer ha ka ni jaka ha ka ni than bat ha ka ni ka por ha ka ni jak ka ni ka school ke jungi ipan ni ka ba kuri sutra ai jungi Balban suara ini pada kedua yang ini ibalang i ex MP jangka Shillong seat jadi parliamentary seat hadu khasan senam lai senam ganti lai senam lai sian ilalong itai nong mikmat juga neka Shillong parliamentary seat jadi ibalong no mikmat cetai poluk sabha Terlebih hati badam Narada Kadiri Jika sebab Nada School Nada Parish Ini di momento Jika Nada School Kalau berkait Nada Jomba Bersempara Itu mereka sebelum Jika school berjindak Sampai senang Jika jinaknya Ia mereka Secondary School Kemudian sebelum Jika Setelah Paris Secondary School Ngomong yang mulai terakhir Hak nikah Setiap kebamatan baka jengdon ringkat ke jauh mulai lamingi sekan ika jaka bannya lomlang ha kan ika hol ringkat ke jengdon lang jonggi ma dari Star Vincent MP barem jongi te ngasuban ai kulai kerpang yai serman bala ayang ay kan ika puar banyo banyak keren lingkot ha kan ika meeting ke balingkot bang sini Teka kulay siguro niya pi sa mga ni bala iPhone iblak island nga bagyo banyak keren lang akan ni por. Teka kulay yai pada Rajasthan jumi badia kamtam yaki riurang ba jongka senjuk sengrang ba jongka St. George Parish walang ba ilaya poilang akan ni por ba akan ni khalid matkunta. Mat kamtam kajing kubulay kiri long kami jong ikna skol bat kino ikai baro kajing edon lang kajong pi kalau penpeng ya kenika jing ya kendulang kajongi
ngam thao bala pelong ya kani kesmi kabala ko magalong menta man palai dia ni na usla ban ai ke jing shai ke babian mal bangi lai ne kino kino ki bor jong ke jing dum ban ya lum lang kum ne ha garu kom ka be itanat bha ke jing welcome jongi Isar Vincent H Pala lem badia pi ki riu rangba baro jong ka paris jongi Madia pi baro ki long kami ki long pa jong ki kina jongi ye bla don lang ha kene kapor ban ya pediang burom ya kini ki riu rangba ki jongi nakalian jonga ngadap de jing sngo komen ka batrau bah nadu kini kita yo ki beladep Mario sngo ya ka kubon na president jong seng rangba ibadon ha ka bayong ima pala Vincent pala ikwa banwan jungo ya ka parish ka jongi te ka kande shisha ka ben siem namar bangilai icho ithau la slem mahabat i nadu ka por bangadang trei shepo boy shepo parish maubri jinge te ka bejan mahabat i dap na ka jing snow komen badmen ta ka sni kala urlong Sir Vincent H Pala piran badni ngam jula ban bodor bakata kadai ke reality ke jingwan ke jongpi ka pensngai ya ke imlang ka salam ke jingwan ke jongpi ka kentiu ya ke riba ke jai ben riu bat kong joru ya ka balang ke jongi ki riu ramba ke bedon hangni baro rengkat ke kilom kemi long pa ki bedon hangni nga ai ka buram ka bakrau ya piru na tharai pia don ke ju ke jing sngo ko madon manga pi ko ki kumi ki pa jong ki na school jongi man yu sngi ne ne don bon ha nge te pi dai ban sngo shngai pa pi don na pedeng ki men ki para ki prasa ki jongki ki ba kloi shisha ban le ei na ka benda ka burom jong blai ha ka ne kari khasti pnar boy war jongi ka meghalaya jongi Kilalong shisha unong mikmat uba paunam ba po ini katsan snem lakalong apo kastie ke jalala jong lakalong kumu MP shapo Delhi kilalong shisha uba paunam ba kilale bon ba ikam hakapor mabangadon ang taypo sau semper kapari sau semper al shisnem taman shua ang tayro kilale ikam ba kibakraw ba kaparish ba pila no senyang nagabenta ka to ka kenro baro ka badan hanto pidak kan mau bai gatip pidak kan mau bah pilale ya kata imat hangneru nangam bakla pat jong kan ni jingker hangni dei mapihi balayara ba pila no senyang nagabenta i padar nolibar ang ba i padar nolibar la shitong no yang ni ladap ka kam na tarakat kene ka pat nang ne kali jing no senyang ka jong pi Ten kata day nakabenta kini ki jaka ki barit ki jongi ki paris jongi hakikardan ki baker ki ba mai ibat ka kung ki jingtip jona imdei ro breu uba ai kunuk ai white ai kambor ai to slide ai besembai lane ba ai kini kitai ima Vincent I kamlong kam halor banya kata lane ba ai bai dawai ba ka lum na kini kitai Ima Vincent pala karke jingtip jongang jule re kita. Ya Henry, kai ka baile kalong iya barobor hakli hajrom ilecha was bishop idon ke chikarapo ka bi chan bha bari as bishop maki padar ke batre fo yeng bishop mat komta kali nang to kino ki parish ki badon kam jingera kino ki parish ki balong rel bagwat ba indera ba indon ti na ka benda ka kam ka babha mat kong ta ngong ye pi nga isa ye thu hi la se rai kwa ban ye thu ha e la ya rap ta makat ke jingtip jonga tela pejang baro hi ki parish ila don kti hayur kom barit ne ba pedeng ne ba trau I don kti lot komadon hapo sau semper badon manga komadon hanni ru ki parish ke bangadang suwan bat keleng kari khasi jantia boy war jongi I don shisha ka mati ke jongi ka chaba ma I le im ka kerteng sa kanam jongpi ma Vincent pala bat ya chakmat ban shakri yoblei hakari bat ke jai pen riu oblei khot yang I kileng do ban trei na kabenta ki kam mission te henrei habang I trei ki kam mission ru
Magiru ni snow bangi yarap ki brio daga ba magi ni atrai rengkat ki no ki kam ki baba bat komta ai ken ba ma phi kong nong mi khmat pinang ya chek mat ni don rengkat ban senran ye phi ban push ye phi na den ban ya ai men sem ye phi kani ki jingwan jong phi le ha ne kala kren brio phi le se phi pat lek chani shatai andrei phi pilawan ha ne ke jingwan jong phi ndai shu tang ba ka kren brio andrei ka kren mat na ka mat sundon phi ka sur jong phi ka ba phin kren men ka sngi ba ki jing kren jong iru kan sawa ka ka parish jong i bar rock away bri ba ka jaj ben rim jong i ka ka por ka don kam shisha ka ka por ha ka ba PUE hi ka scenario ka long kum no ha ka bangi don kam ni kita ki balong secular ha ka rukom perkhat perdain ha ka rukom trei kam ha ka rukom ban pek ya baro ki nom shom shnom jong kari India ke jongi kong balong menjang ila don bon ke bawan shakmat te Henry ma Vincent palai de ban ningkong tampat banwan ha ka ni ka parish jongi bat kong ban ong i president mene pilalong way na ki men jongi way na ki para jongi apo shisnam pilawan lai si ni on ngakan mau sang rang maru pilawan hangi ngaru nang don sau somber ke por ngelewan lang ila ye bam jalang mod di salang tu resmi te shisha kan ke chingwan jongpi dei tang mangi ke bahe ke ban ken mau ke ban perto henry kini ki kna baru khot jong ke school jongi kindale chalieng sibit kila kali be kimi pa ong yu ma bin se kurang ayu kin kali be kata te pertai lorni lele mo lani lang kini ki polat patai khobor menta ibatan sibit la perlat te la poi keleng te ai ba ke baru khot kin long kum bangi khmit lenti jisa nin duai na ga benta chumpi kham tam e ba pin shat pin plan pin kot pin kya ba pin na ban shakri yau ple ha ka parish ba ha ne story ha ka ja ha ka jella meghalaya ba la shai na pila yok ya ka kardan ka ba pin kiu shejron ya ka India hi baro kowe to blend kar kowe pi imslam im ka karte sa ka nam jong pi sa jiri sa ka a ublay don rengkat bat pi bat ni baro khot ye don rengkat bat pi bless you.
Penyai ke kini kaya tinggal dan langjongi ngai ko beli pada ramba pada liu kembali perlot ba lapun semen itu ngai ko beli ro ya pada lamprang ni ba long principal jong kene ke school ngai ko beli kapang ro iba don telah ong bangan jadan lang ni pat sekretari baro IP baro kirang ba ko beli sebon ni ba Antonio ro mah bala instrumental dari banduan hang ni isang ade ban wan studio mansua ya ki kimi ki pa ki nohikai bat pi parok ki kena school badan hang ni kublis pun ki kapor ke jampi kublis pun ke gajing dan lang jampi kublis pun ki kenten berkamtam betul ke syat karwai ke besar tenat hadu kata-kata kina mualang pada smart sisama lapoi pun di program di spa juga program hakeling-keling. Yang ba kajing syat, kajing tem, kajing internet, kaba biang mahal try dan lah ino alam kami kiwil di bang lapoi keling-keling. Kami baru kajing pre-system naduk ke manajemen ki pa nohikai marban syat dan long perfect kami ke besuk. Habawan mentanang selong sini ngelawan pun sin nang newalan andre dawang mending apa kelalenti ngapoi peman selongkoi ngapoi keling-keling gejeng bakla kadon namar balai ba ngelawan pun sin re kampat piang hadu pengampai hat kelenti tegaju kini gesat kayu jong piru matrai kalau perfect kita yo pila praktis bah mah dan ai gejeng ro ai kena kamtami itu jiba ai ka tim kijai tulis sebon dia uju unorwai tu tinjan dia konwo akiam mo uju unorwai mungsna jingwai nga ka direction mentaban sele uju sajon siar perlu dengar uju tu yang bobet parasna bisa ketu jingwai gede namta ki na niam kyong niam tri bagi penangkam akar kom ke paper setelah polisi bon apa madon nang ni mentah yang itu orang ping akan ni berbol haswa bangan jele election menswa nang ini pada sni email jongai saya menga haswa menya yang madang don kam kejing kerku kerdo don pan kejing duai kerku kepat ngasih lik pada sni bat pada liu no ban duai no ta jongai Tega miro jisang amot konong na padal kelisi pada liu don tiang don nang ni tengah amot tunyo kuat ban nomor pada liu seduai ta tengah kuat ban yo jing duai jing ku kerdo ni pada liu kata yang buat ban seni aku pergai ba pinjaman de borok please buat padal saya tenang ba kemakan ni program habalai isat kena penkemar yang ngaruh misalnya kuliah po Don Bosco nanti ya teluk bintang awan sekalian ketika Don Bosco kaba aini keji start keji tip ngaruh misalnya pempian dia kepala pengasat te email badan nanti ipet pengasat hajing te macam itu dari napoi school pengasat ting kimi pagi jauh mat nomor balik ba iki kun jongki ngatrang dia gojoi mah kini kita pilih ikut kita start kata-kata na perbangalongan pi iwe ikut ni don se Germany iwe ikut se Amerika hakas ni bagang ki parent teachers day bagi sak ikut ngap jumis namar balai banga ikut tengah hajing do kuwe do point ni ki start ma kisah tapi ru kini kita rasabun lebih berjauh mat we ikut dah kipor berangwan ro don galuk program bagi kod management semawan kenang bapingal i kikor tu pihak kalau ki start dalam dia ke school te internet hadu kata-kata ngaruh masuk kemen bangga iba kikmi kipaki ya don lang ke jingjia ke ba per ba mencuang nang lit school ngaset smart banya mencuang ka don ke jingya tunjuk kod niam ngatik kan don ta kini kecil tunjuk kat niam, ufadar sini mencuba ke Italy, berapik kini kidur di Italy sudah, mah
Pada Joseph Pantin, baru Henry Pantin kini na po Italy. Haka jing tentu niam ngasai long nongkong dan insyaallah baar. Haka wei kesni namar nga deu kun betuk ngam juyo pesaban siu by school. Haba mencoba bagi yo pesaban siu by school. Tanda po yo sti bro perlu kali pai sing ngapat ngaplit kepada habis keriniam ngaplit magawai ke sinong keleng habis kepada te kecak tak kot jonga tu father Edwin Kehit nang don haduk mentah pada Edwin Kehit ong tengayam tak kapor mar balai ba saya long nongkong telada miyok kata kot tenang nak su ban kuliah pada rong me ngapai hat ke Bible ngapai hat ngan patai ke me kuat tu hikai ngapok kali tangbo ong tong ngan duai ke mentah jong me pak min yok yang ni tu kot tu la duai mentah yok tu kot tinggilik senang kendong nak kemau dari puai ying lawan ra uwe katekis oh menepi penhap benar dari kekot kan tunjuk niam layok biang haduk kata ke bor sing duai mah dari pilong ki bangit haduk kata ke bor sing duai kedon te kapat ipi keni ki sam kena kam gadang rit imsni hage jing duai imsni hakaba nget ikikmi ki kpangi ya ki bahi ngasem nget ya ki nohikai kamba long brio kata ka ba don kampa ke babon mo ka teknologi ke babon pidi ban pe bahaya ki kun inde ban long ban lang ola pa school la tuition la biang inde kam biang la kata hab ya kre lang ki kun ye ki kun ting ni hab long kum ki perlok no inde ye ki kun ka perlok habi kai hab sning kejuk mentah kaba lae mentah ban mai ki kun haskul rum yo shu munchua te na kemau kowe ngi na por yo shuti na ban tribat padar na trib mistri bat padar te na bo kum bo bakla ya tu chisel mo ya bo bakla kum lasai padar bawat tu chisel kinam step imlam inamut bet o la don betu na mari wan inkli she me bo ki ong mila le bakla persyak dikti Fadaru ayanga sempat nga ciposen negane tanda wong boleh menyam kata sempat bah tanda ngam tim kai kata tapi sempat nga fadar oh aja mela tu kelang mau don nanti hadin fadar panmak nga oh maaf me kena long mentah bah de kalau mentah ki kena school mentah ban syok pemusra biok mentah de bekla kai kamlong re mentah ya de kum ki perlok kinoh kai kimla ban syok ki kmi ki kparo kimla ban syok kum ban syuan tengi de ban hikai ki kon tengi hat tak kum kat kum kejuk ke bangilong mentah ki kena school kamtam pidon bot biok ni ke jaka di tengah kamarian ke babah kat mo bilang pidon bot biok ring mesin menik oksigen pilih dari mesin tang pinhiar tang arlai kita melasnya olah adat kesedem mah dihaduk kata haba hiyo ring mesin ke air ke bawah ke jepeng ke koi ke jemut jen berkat ke koi nah kemau korban milik first time milik engineer ngiye mere khatsan kilometer namare khatsan kilometer nah ala koi shu asiteng ketai gidrio tu om tu no hikai ngaku no mi poi kuloi namar ngawan na silong na set kule po assignments wan deslok kemarian sini kilang ski bokoi nadam mau ke engine ke bawah ke bodong no tinggilah bonju di skret bonju bangkwai no tapi ro kier ke skret ki sikna ikat to ke sisat la kier di skret kier ke bangkwai ke wei pinyo ke jungkat ke jia pilong pin star ke jabeng ro kan trekam ke sports ro kan trekam kamtam na iya ke de juk bom ta ka challenge bang ilong ta ka long gar kom im ke jomni ye de mentia ke por ke biang ki ke por ke biang exercise kenang ba pinyo ke jungkat ke jia lebih yo ke jungkat ke jia kikmi kikpa kisuk lada start ka start ro lada ngindon ke jungkat ke jia kikmi kikpa ke tension mentale hamale keleng kela duk ha na iba ki beriu jengi kela duk ha mentah ke nega polisi ke balong mentah ke spa pelat ki baduk la duk pelat te long ki ko ti kia long ko badon akor borom kenapa kikmi kikpa kinong hikai ke badon ro kin suk ba kani ke susun kan yo ke borom lada pi pas ha lada pi ko pia ka akor ki long ko ha kadi ke borom ni ke yin gasem ke borom ni ke school ke borom ni ke sunok ke borom ni ke society ke jamiro tengah karpat kena school kam tam ban long ki beriu ki batik beriu ki play pidon bok bayo ni ke hikai ka ba yahap kat kum ke por ka ba mentah try borobor ni tulisan na keren da bat mo mai sangat show dengan keren show sesisen na karpat ipi ba
Yai ne na ai kijiro yang padar tebara nanti kibana itu bah aku le sibut ublem don kambat ki kena school bat kino hikai bat kam tambat kini ki kwa be punya kejukot kejukia bat kam tambat ki padar ki ba penyai bat kirang ba tu don hang ni ba ndaga walang ke kiu ndaga walang ka yo nam ngi sel sorot bat ngi sel don bok ba na walang ki wan ki engineer ki doktor ki lawan ki politician ki lawan padar ki pastor nak kena ke school. Saya sen ublem don kapati kublai sibon jejaru. Ublai naga bentar jumpi namar ka jungai ke ba ula ayah pi da Kris Yesus. Kristi benakong si korin ulang benakong dekat ke besar. Deh ke benakong nyai ni ke papu poping kasih ke bakarpang naga bentar jeri we mengilalak dan ni naga jikot ke jikia pada ke kemen. Dengan perpau punya suamu iai pada rampak jengi pada Leo Mary Lendam balai dan rekat bangi akan kasih bab ibadah juga syam berabor yani bisa rampak ya keparisi berakoi bala trai rampak pada mata sekolah hi kemudian sekolah para mata jendon kejampi tu boleh nak berpuluh yapi batikam kejampi aku boleh iai pada principal jengi pada lamprang lingkan dekat ibadah asal peris dan kasenjau peris walang jengin ibadah dorkat akan kasih pada para pembimbing apa dia bagi program jaga sekolah nak bertahan kasih kebangsaan mau kemudian sudah pada ublai nak berprogram di mengai pi kemudian berkot kebakia mengai pi kejing sempang bandang ilam sisio berpentil di negara sekolah jengin bakal pangai ngai ublai ya Imam Hudson H. Palang ibadai former MP juga Shillong Parliamentary Constituency la panong bak kejinguan kejungi mentakasi kalau panong kalau tip kumboong ka Elizabeth ka Maria hatu ngade ke bakat ka kami kejung play kawan menjengok yang Jika berpau syak kejing senurit kejung i Hudson Palang ya kena kejinguan kejung pi syak kena kaparis jungi balik kenduk yang ni Banuan hi baru-baru gila banong ihapan khot ya kiri frau banuan ban jengok yang ni andre mei dalam dehi lawan senek ban pet ban jengok ya kan Paris demi ya kisah ramba ya ka school bat kane ke jengwan jepi ka ai sensibon yang ni ha ke jengya dan ti jeni kum kiran bat kum ka Paris ber kowe tu play nak ko ko ya prima akan mau ha snap anajar sipo ngidon po simple seminary po laimer aku tahu por pidai silong MP dekat ini akan mau bagi federasi ikut EP sekatalah kadang kemudian ada program piwan aku por mas muslim akan mau berjiran ke pion kemapikiran mana ini film siapa beri bertristom tentang pikiran sawan sang kentar pikir mau yang ini bak ngangit skam baki batch dunia kita por di senior baki berkat ini pun hasil kelas 8 ikan mau bun napare jungi kelagong preman preu dasi bun balong nang dolo kuman ribut ka long padar ibar kami temata kidon tikon arnut mutina jentiahi joy desis kita siapa kentang mas sawan di kemar kita jepi bengilang berbuat batrista ibas nyurit bak nginde ngulang balik ran dan tray kena kena makam jadi kita di perkemau sampai sen ngayak perkemau kelas ya kini kita di pikiran lebih ini sekarang kena sekolah pada mana kembali akan imam mana Islam kembali mai bangin salong beriman beriu hak berkasih akan juru ini badan hangnya kilong kami kilong kepa badan hangnya bangilong ibadah Islam bangilong ibadah sekolah sasisin kembali si berma nam tak kena kepuat berpelak kenang kenang nak pentas jungi hak kena kasih ubli nak kerpu kerja ya pi bat unang ilam nanti pi kumenong ilam jom kerja penriu jom kerja lahir berokowe Mulai godon bor godap terkecinggi semai. Himdon kertin syu hakani kasi bandero bersngongu on pendon puram yemi. Terkecing kerku ki bapala liam jomi nakabenta joni. Hakapamenta kasni ala bandon rengkat bad ima Vincent H. Pala. Baliba Antonio War. Lembat mangi kaparish baro away. Nakiseng ki prepare ke jingalam jong ilong pa ki jogi ai shibun
bagi kerpat yang ni bemen kerku yagi way by way bagi syadya klan ya kuat jana akan met bad akan met siem bagi ke bagi le nan ne shikmat di long lu na benta ko borom ko trao ko jomi ni khotru yemi ko kanra na ko por man ai ko por play ko jomi hai man bin sen pala Hagabama idon ke jing tumu banya shakmat ban shakri yami hagari kejait benri. Ai bori ikanra kam tam kum nong yalam kum president jong ke seng kongres Hagabama in la de shisha ban penyait pet penyait baha ke seng barok away. Pat kum juru nagabenta jong Hagabama in yeng banya aireng lang yakibokun. I beginning snake jomi kan don renkat bati Maria Jesti kme be riso Maria lem yagi way by way kan ko ni pa ne kani da Christu try jomi utra beginning kan ko badamya jo try Jesu kan ya Lord jong pi baro kam da me ma Vincent pala pa madukon madumen sem ko